Assalamu alaikum туғандар. Қарасу району Учкун қой базары туғандар. 15 февраль күнгі воскресенье. Аз қойлардың бір қатар баларын көрсетіп өтеміз туғандар. Қатталмағандар болса қатталып, лайктан басып, комментарийден жазып тұрыңыздар туғандар. Туғандар, мына ене баланы көргілеші. Бұның қолсы бұл екен. Бұның қолсы бұл екен. Ака, қаншадан додас басын? 25 мың дейді туғандар. Қанша тіш ака бұлар? 4-6 тиштен кен туғандар. Базар қанша берді ака бұларға? 22 мыңден берді туғандар. Қозылы қойға. Ака, мұна қозылы қойларыңыз сатылауы? Сен алдыңар ба? Қаншадан додасың? Мұның баласы чоң кен, мұның баласы оқшайды? Қаншадан додасың мұны? Екөні 55, 4-те олып қалады, 4-те 55 мың. Қанша тиш бұлар? 6 тиштен кен туғандар. Базар қанша берді ака? 46 verdi. Bazar 46 мың берді, бербепті туғандар. Екөтен 6 тиштен кен. Туғандар, боз қойларды көргілетші. 2 тиш, 4 тиш, ака. 2 тиш, 4 тиштей туғандар. Басы қаншадан ака боз екен? 20 мың? 20 мыңден 40 мың. Кеми var дейді. Базар қанша берді ака бұларға? 16 мыңден 32 мың берді ұшы боз қойларға туғандар. 4 тиш, 2 тиш туғандар. Ака, қайсы сатылды? Қайсы үші? Мына үші бі? Мына үші сатылып тұр туғандар. Қанша мың болды басы бұл үшінің? 38 мың болды тұр туғандар. Шу қозыларда бұлар әма? Тоқтылар кен. Сойышқа жараған тоқтылар дейді. 38 мың болды тұр туғандар. Мына қозылы қойыңыз қанша кен? 23 kemi var. 23 мың кемі бар дейді туғандар қозылы қой. Қанша тиш бұл? 4 işten 6 kötü. 4 тиштен 6 тишке өтті дейді. Базар қанша берді? 20 bin de. Базар 20 мың берді тұр. Мына қозысы туғандар. Қозысы ұрғашы еркек пе? Erkek. Қозысы еркек екен туғандар. Мына баққанға қошқарлар туғандар. Ака, қанша бұлардың басы үшенің? Қаншадан? 14 мыңден кемі бар дейді. Базар қанша берді? Базар 12,5 мыңден берді тұр. Мына үшетен қошқар туғандар. Қозы қошқарлар. Мына сойыш қанша екен ака? 16 мың дейді туғандар. Тиш бұз елек қозы екен. Тоқты деп қойсақ тағы болады. Базар қанша берді? Азыр келдіңіз бе? Қаншаға келсе бері үретіліңіз шыны? 15,5 мың келсе бері үретілім дейді. Сойышқа даяр, семіз екен туғандар. Тоқты. Ака, мына кішінеке қозылар қаншадан? Еншігі бап. 13 kemi var. 13 мың кемі бар, а? Базар қанша берді? 11. Базар 11 мыңден беріп тұрына 3 қозыға туғандар. Бақса дағы болады, еншіге дағы қылса болады. Әкелер қайсы бау олтады? Мына ене балауы? 20'ga sattım. 20 мыңға сіз саттыңыз? Шытыр кетті. Баласы еркек ұрғачы ба? Fayda verse men şıtırsın. Yaş toktu bu. А, тоқты о? Тіш бұз елек бе? Туғандар 2 тіш екен. 20 мыңға кетті, а? 20 мыңға мына баласымен кетті. Баласы еркек бе? Ұрғач екен туғандар. Taza bağlı. Таза бау oldu. Мына пулды есептеп отады акам. 5 Байлап тұру олесін аз. 5 сом. Zulgan işin şu dakika niye koyuyorsun? 20. Buna göre baraka alıp raspı faydalan ha. Var ya mına dikkandan aldı şu. Ана, мына базар ушунусымен кызыкта туғандар. Туғандар, мына енчи бап қозыларды көргүлөчү. Бакса дагы болот, енчиге дагы болот. Укам булар канчадан? Канчадан булар? 13 мыңден дейт туғандар, кеми бар дейт. Бул козуңуз канча ба? Bul da 13. Бул дагы 13 бе? Базар канча берди? Arkalı. Аркылы канча айтпайсызбы? Канча берди? 10 миң берди, 11 миң берди. Oşan tegere. Ошо 10-11 миң тегерегин берди. Сенкине канча берди укам базар буларга? Benimkine 4 koçkorga 11'den 11,5'dan. Кайсылар кочор? Бул кочор муналар. Mına urgaçını 10 bin 10,5 10,5 миңге сураптыр. Кочкорлорун канчадан сурады? Кочкорлорун 11,5 миңден сураптыр туғандар. Базар басы ушундай болот. Бул кочкорду канчада атасыз туган? 26'da otam. 26 миң. Тиш бузгамы? Bozu. Козу кочкор экен. Базар канча берди? 24'te. Базар 24 миң берди туғандар, бербептир. Агабыз өзү 26 миң деп атат бул. Туғандар, өткөнкү базар күнү ушул агабыздын ушул энчи бап бакканга козуларын тарттым эле. Анан базарда сатып кетип, үйүнө барганда көп адамдар чалып турда. Бүгүн көп дейт туғандар. Бүгүн где-то бир 20 баш бар ака. 12 baş kaldı. 12 баш калып тур. Басы канчадан деп атасыз? Bazı 12'den. Басы 12 миңден дейт туғандар. Азыма түшүп берем дейт. Номерди айтып кое бересизби? Номерди айтып бериң. 554 менен 09 03 43. 09 03 03 43. 43 туғандар. Ошол номерге байланышсаңыздар, WhatsApp бар дейт. Түздөн түз ушул
Kozulardın esine байланышtasыздар. An общемда dün bada kança olup kalat? Dün bu arada gelişiyoruz. Dün bada gelişemiz deydi onlar. Çalıp söyleşe öğresizler. Ağam 24 nasem iştey öğrenmen deydi. Kozunuz kança bu? Bakkan kalsa koy bu. Kança tiş bu? Tişi yok bu, karıp kalgan mı? Kança da odası aka basın. Hakan bası kança da odası? 12 bin kemi var deydi tuğanlar. Yani bağıp jese olur bunu tuğanlar bağıpçı. Öte arı eкен. İçine cemde koysa жақсы болады deydi. Bazar kança verdi aka şuğa? Арқы сурап атат дейді туғандар. 10-дың тегерегінде, 11.000-дің тегерегінде сурап атышты туғандар. Мына қозылы қойыңыз қаншадан екен, шеф? Қанша? 32 мың линиясы бар бұның. Қырғыз ләбі? Қоз қанша айлық? Қанша тіш бұл өзі? 4 тіш екен туғандар. Қанша сұрады базар? 25. Базар 25 мың үстін сұрапты, бербептір туғандар. 4 тіш екен, бұл қоз екен. Aka mına soyuşpap toktular kança eken je erkek mi bu? Urgaçı. Urgaçı toktuğu je kozuğu. 4 diş mi? 4 diş koy eken tuğanda jaman jaş görünür eken. Kança da odası? 18 bin. Bazar kança verdi? 15 bin. Bazar 15 bin berdir tuğandar. Ağam özü 18 bin de odat. Biraz koşsa beri üretlem deydi tuğandar. Bazar bası şunday oldu. Birok jaş görünür eken. 4 diş deydi. Aka bu kozulu koyunuz kança eken? 35. 35 bin ha? Dişi kança diş bu? 2 diş. 2 diş eken tuğandar. Bazar kança verdi? Bazar 30 bin verip tuğandar. Buna balası. Balası erkek urgaçı mı? Urgaçı. Balası urgaç eken. 4 diş eken tuğandar. Bu kozunu kançada odası? 13. 13 bin de otu. Baktan kara sayda etken de ençik ha. Bazar kança verdi? Pazar 12 var. Bazar 12 bin verip tuğandar şu kozuğa. Aka bu kozular kançadan buldu? Onası 15, narkısı 10 bin sonra. Bu 15 deydi. Bununsu 10 bin deydi. Kança suradı bazar? Arka suradı deydi. Bu ağam şu kozular tuğandar. Ya buna ak koyunuz kança eken? 18. 18 bin deydi. Bazar kança verdi buğa? Ya bunu kança diş? 6 diş eken tuğandar. 18 bin deydi. Bazar 16 bin verdi. Ava bu koylarınız kançadan boldu? Kançadan da odası? 123 yarımdan vermedim ben. Buna onu 23 yarıma vermediniz. Vermedim. Ökonten 23 yarımdan. Bunu. He. Ben onu yine eski yaptım. Bunu 25 devatır tuğanlar. Bul kozu eken şu. Kısır değil. Buna olsa boz eken. Kança diş bul? Kança diş? 4 diş be. 4 diş eken tuğanlar. 23 yarım minge vermedi. Aka buna kozunu kança da odası? 12 bin de odası. Bazar kança verdi buğa? 10.500 verdi tuğanlar şu kozuğa. Daha biraz koşsa beri üretlem deydi ağam. Ağa buna kozularınız kançadan eken? 13 binden deydi tuğanlar. Bazar kança verdi? Bazar 11 binden beri tuğanlar beri verdi. 3 kozu. Koçkorlar eken. 3 eten koçkor eken. Koz koçkorlar. Tuğan bu koçkor kançada odasın? Biz 24 medya yapıyoruz. 24 binde odasın ha. Bazar kança verdi? Pazar hafı 18'den 22 geçti. 18 binden 22 bin geçen çıktı dedi. Bu kança diş tuğan? Kozu. Kozu koçkor eken tuğanlar. Ya ağa şu bağ oldu abi. Kança minge bağ oldu? Yetigeli al dedim. 7 bin gele al deyip durun ne? Aylan başı Başı mı? oruq olasın. Ha bol aylan başkan tuğanlar. 7 bin aldı otu. İşemiz eken. Siz kança sıra odası aka? 100 so'm koy ber, 200 so'm koy ber. 200 so'm koy berdi odan. Ha, bu ağam qo'ysa men 7 ming 6800'e sıra atıpsız da. 6800'e sıra atıpsız. Aka koyup verivering. Reklama olib ketdi qo'ychi. Na bazar şunu ismeniz de şunday bağlaşatdı tuğanlar. Qo'ychi jo'lga shuga jo'lni ko'tarib ketib qolgancha jo'lga ne olasan? Men man talab deb juraman. Ko'pasi 200 so'm qiladi, ochiqiladi. Ochiqiladi. 100 so'm qo'y ber. Qo'ychi yomondan. Qo'ychi. Men ham 100 so'm jo'lga berishim. Qo'ychi. 7 ga olayor qiymat. 100 so'm. 100 so'mni qaratmagan 200 so'm ochiqiladi. 100 so'm. Bari 7. Hoy aka onda. 7 binge getir tuğanlar şu. Ya buna egiz kozunun enesi kaysın? Kança diş bul ağa? 8 diş be. 8 diş kança da odası? 30 bin kemal. Bağ oldu bak ha. Kança da odası? 25 kam aytdı. 25 bin beri attır ağam. 8 diş değil. Kozusu egiz eken tuğanlar. Biliyorsun lan koçkor aldı. Bunusu koçkor eken balası. Bunusu urgaç eken tuğanlar. 25 bin de odat. 25 binden biraz koyup verdi odat. Ya 28 koy. 25 koy. Buna tuğanlar toktu dey. Soyuşka jaragan.
Soyuşka жараган энчиге дагы болот тугандар. Энчи бап. Ага канча деп атасыз буларды? 17'ге aldım. 17 миңге алдыңыз, а? Базар канча берди азыр сиз алып чыккандан бери? Görmesin. Ençik aldım. Ha, ençik aldınız ha. 17 миңге ençik алып тургам тугандар. 17 миңге ençik алдым дейт. Ya aka kaysı bab oldat? Kaysı bab oldat? Mına kozu. Kança mingge? Akam kança mingden surap koydunuz? Oo, buna kançadan bu kozularınız? 20 10 mingden ha? Tugandar. 10 mingden 20 mingden şu kozular tugandar. Uşul bab oldat tugandar. Uşunu görüp atat. 18 mingge surap atat negizi. Mınaken. Uşul ağa surap atat. Ya bu eçki kança oldu? Balas. Balası men 35 dedi. Sana ne çıkıyor tugandar? Ava kança oldu bu? Kança etiş? Kozu ken tugandar 13,5 ming boluptur. Ava bu koçkarlar kançadan düştü? 3'ö 52 ming boldu ha? Tugandar 3'ö 52 ming boldu şu koçkarlar. Ava bu kozu kança oldu? 14 ming boldu tugandar şu kozu. Soyuşka jaraydı. 14 ming boldu bunda görüldü. Ya kança oldu bu? Ene bala? Ene bala 25 ming boldu tugandar. Ava kança oldu bu koy? 19 ming kança etiş? 4 diş tugandar 19 ming boldu. Ava bu kança oldu? 30 ming kança etiş? 4 diş tugandar boz ba? Boz eken tugandar. Bu eçkini kançada da saka? Aldın o kança aldın? 13,5 ming aldım. Tugandar 13,5 ming al tur şul eçkini. Kozusu mu eme, balası mı eme, ulağı mı? Özü. Bu şeyde soyuş kaldım ben. Ha, soyuş kaldır tugandar 13,5 mingge. Aksakalga soyup vereyim horoza. Ha, maşallah. Aksakalga soyup vereyim deydi tugandar. Ağa bu koçkarlar kançadan düştü? 23 mingden boldur tugandar şu koçkarlar. 23 mingden 3'ö. 3 baş. Tugandar, bu kozu, buna koydun balasına. Kança ming baldı? 26 ming. Kança etiş? 4 diş eken tugandar. 26 ming kozusu menen. Koy daha sındı eken. Tugandar, şu menen videonu жыйынтыктайбыз. Videom жаккан болсо туугандар жакты белгисин басып, комментарий жазып туугандар ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Кошулбагандар болсо каналга подписка таштап туугандар колдоп кетиңиздер. Ассаламу алейкум, үйүңүздөргө береке.